UMLA ka amroy uba daman ban lamari wa panpau yang su kerpang hadin balawan yaso sa kakong napi si sia marwen sia ka NPP ke badai ke kertong UDP hak MDC election ba dep na umroy ha bakren ka jingang pediang buram ya kakong napi si sia marwen hak alpenyo tarik rumpang aja preo ha office NPP Shillong ba daman bai laong ba hak election MDC kuji pek khamat ma kliang nama pergi khun persia iwe pan ndai kimla banya poi sikathong kata uketong ke NPP bat kumju ka UDP hak election MDC ba deb uketong ka Voice People Party WP ba isnai hingula job uba daman baj ula kermen ba hak election kemasuan ke NPP kan sa job kamtam lemba ka jingwan yaso ka kong napi sisya marwen Hawat nga dapat kajing sokumen. Bang iyo, menta ka ni kasngi ka kerpang ba. Nganaw ya pi na benta ka umrah constituency. Balay nga kumta namar nginang yo so iki perlok ban penklanya ka party hapo ka umrah constituency ka jongi babat hero ya garib hoy barok away. Hawat nga ni ka por ngipeng sobhaya pi kung napi si siya marwen baga kermen skam hero banane si khamat kane ka jingwan ya so dan ya trelang mat ka party ka jongi kan pun kiu ba ya ka party hapo ka constituency umrohi bat hero ya ka state hi brokaway hawat ngin klet no iki por ka bladab haka jingyele ngin habe pane pet khamat ya kata amla arban len hagani election ka bladab nga don ko party MPP ko babiyetep ikong dodo na posisya marwen idon ni UDP hagani ka MDC election ka bladab ngi petmat ya habi bane petmat namar ka jingele mo tambam lele kata namar ka result kumbangi long ba ngiro iklem la arban pos ka thong temapli dodoro iklam la arban pos ka thong tamba umlele menta ka jingwan rung jong ka napi sisya marwen inyo ini tresito menta hageni ki por kisni ki bansal kinsawan ki por kisnem kisni bansawan ngin ya tresitom ngin ajing mudlang ikongron ajing mud enga ngarwan ajing mudlang ngin long kawe ngin ya teli kawe ngin ya trelang rang bangin yo panthet yuso ubatiang hagatega election arjara pupra kabansawan badhiro yaki kambar besakmat ngi sanaya keren ngi say penbet bat nabanta ikong dodo na bisisya marwen tengah nileng jongaro ngamdon sibon ikentin ban om namar ngam dero banang ban keren ban jali sum hado kata tangkata pilaya soto kala rung sudo sa musim donor dari sejabeng ke sompi tengah i kidonro ki perlok ngimla ban ni kata kidonro ki perlok ki badan bar nga husnam arjar polai takim don dah ke MDC tamlele kata tamlele namar ba hat ke politics mo kyong ke politics ka change ka kala tamon tanga kemen ngai kidur we armut kidur kidon kiba senda jonga hau arjar ar polai tang hau arjar hagatu ka MDC election pat ngira ya jengai kendit tamenta kala ya lambeng i hagu ju ulan ngira don hagu ju ulan kale ke peli baklem da arkaten gini tresitom gini ajing mudlang gini pendi kecingmut bat bapisia baroro gini ginong paranong kersan jong kong dodo bat hiro nado mentakas ngi kidon gini perlok kibun ba gini perlok ro pangam itu dur khamat kibade na po umro constituency tabang oi nado mentakas ngi pinam der ban ong ngi kibanang rung thumai pide bi kita kisnam kido jong ka party NPP ka jongi kata ko aban ong yepi bat nene sakmat ro ka phone jonga ka baon ba ap so kunta kini ki perlok ki bakwa namar ni sakmat jai mila drong ka chu ngin hab ya kren ngi hab ya rung yami na ki por tadon kino ki kam ngana yang jonga hai kum mende jong pi ngan persangkat bodon ibu ibor jonga ban pen biang kita ki jungduna ki jong pi ta gani ka por ganam sim ka por namar kanang yat ta sai saroin sai ka jingkren tatang kini kente nileng jonga
Sa asisten nga peleng buram yo pi kang dono na pi sa marwan sa party jongi bat kane ka jingrum ka jong pi sa party ka jongi kan penkiu ya ka party hapa umra constituency bat hapa Karibho district jongi hibra ko wait tangki ni kin teneng jonga haden balawai ya gani ka program ro nang yele sukle san sayal salaki ki sem ki jong pi ki kam ki jam ki jong pi ngin se kendo pat hakim por ki si ban sawan tangki ni kin teneng jonga kuble sibon kuble si jarmu uble trakan rang kulang ilang paroi we kuble sibon